I namana ato amin'ny Facebook izay manaraka ny Briette Stéphane. Tiako teneny zany nataoko ihany tsy hiteny eto, tena marina ny zavatsy zany. Nataoko ihany zany tsy hiteny fa miteny zany zao zavatra marina. Hafatsy nakaty hafatsy koa lehilahy, de resatsika lehilahy zavatsy ty. Lehilahy zao misy tio. Ho ahitsika lehilahy tia mamangomango ampela. Ho ahitsika lehilahy tia mamangomango veavy. Raha fa tsy tianao izy de atereo amin'ny mamany na amin'ny papany. Fa aza vangoana. Am'izao fotoan'izao tsy tsara ny mamango ampela satria ny ampela fa sahala ray aman-dreninao na dia tsy niteraka anao satria izy fa antsanonao ao. Le zavatsy misy manko zao. Be da be amintsika manko le sipa zany mito reo hoe zaho nivangoany katavingo traho na balibaly nao tarao nivangoany na lany fa ho nisy rano meso. Izay zavatsy zay tsy mety. Hafatsy fony nakaty fa tsy vankobay. Ze meloko avao ro voany ho izoky be manahira tsy melondavy. Hafatsy toy. Lafa tsy tianao le ampela atereo amin'ny mamany na amin'ny papany. Fa aza vangoinao zany, aza de mba kitihina. Satria le ampela zany io fileratsika lehilahy. Iny foa tsika lehilahy tsisy ampela very. Tena marina zavatsy zay. Tadionareo fa hoe Briette Stéphane anarako Briette Stéphane anarako de tadio sao fa hoe marina Briette Stéphane. De marina fa hoe raha tsika koa tsy misy hoe lehilahy koa de very ny vehivavy fe raha tsika tsy misy vehivavy very sika lehilahy io. Zay avao raha ambalako eto. De ty volany zany ty vidéo ty zany tsy de lava fa midresy ho ahitsika lehilahy tia mamango ampela io. Midresy ho ahitsika lehilahy mamango ampela io. Lafa tsy tianao atereo amin'ny papa zany na mamany any fa azy de kakitiny le zanak'olo. Izay mahatonga zany hoe namoaky hira fitiava aho. Awa. Efa tsy ela clip clip tsy ela. Lahady avana zay fanao tournage. Mety après amin'ny 3 jours 4 jours fa miboaky clip. Hitanareo amin'ny Facebook io. Fitiavana hoe za zany tena mankatia amin'ny foko zany lafa zao zany tena marina tsy mahay mitia olo amin'ny foko. Fa ny foko zany amiako anazy. Awa. Zao niko zao raha manambola aho zao hafa ny vola ny vady, hafa ny vola ny sipa, hafa ny vola rafoza lehilahy hafa. Tasy fa eto mazao i-compte azy mazao eto. Compte azy zao eto. Voalohany indrindra manko toy moa le vola. Ty zany raiky, roe, telo, efatsy, dimy. Ty dimy ty zao ahiny vady iny zao. Raiky, roa, telo, efatsy, dimy. Ty dimy ty koa zao ahiny rafoza lahy. Rafoza lahy, rafoza vavy miharo amin'ny ty dimy ty. Ty dimy raiky ty zany, ve dimy ty manko roa eto. Dimy raiky ty koa zany ahy vady. De lamoneto amizay zany, lamoneto zany ahy ex. Ahy sipasipa kely amin'ny sisisisiny any. Tsy pazanao ataontsika hoe 2 arivo zany izy. Na amenao hoe 20 000 zany defa hoe classique normal. Fa ahy zany hoe hafatsy fa tsy vankobay. Tena marina izy zavatsy zay. Fa ho ahitsika zany tia mamango ampela koa azafady koa. Lafa tsy tianao koa atereo mamany any. Nalanao amin'ny ray aman-dreninao tsy misy lio, tsisy maratsy nefa aminao any vangovangoinao. Iha zany tia marina zany tena marina ampijaly ampela io. Takamposa toy raha toy. Fa zay avao koa tsy lava vidéo toy. Fa clip io hiboaky. Ahitanareo fitiava many hoe be fitiava Briette Stéphane. Awa.
De faharoa manaraka an'izay moa, zaho koa zany manana page aho Briel of Cash, Briel of Cash. De zaho manko be da be manko manontany hoe aiza marina tena hoe comptenao Briel. Compteko zany laha ohatsy hoe anarako personnel Briel Stéphane mbola compteko iny. Briel of Cash pageko iny ahitanareo anahy hoe ao zany zaho miresaka, ao zaho mandefa video, ao zaho mandefa clipy, ao zaho mandefa ny zava-jihetra. Fa zay fotsiny fitiava ty, hirako ty mitifitra hoe fitiavana. Fangavy hoe mbola tsy fantatranareo hoe fitiavana lehibe indrindra. Zay fotsiny. Fa zay fotsiny bon atampero manomboky eto zany ty mamangomango ampela, lafa tsy tianao atao mamany any eo lahy raty tiaka le mizestiky. Zaho halako ny mizesty fahatany, zesty fahatany. Zao le raty fe iha tsy manino zay bro, zay avao. De zay zany raha mariny hafatsy koa hoaitsika ampela koa tsy hoe zahay lehilahy avao koa volambolany fa nareo ampela koa mahavita na tsy volany. Zahay lehilahy fa havita, nareo ampela koa tsy mary toboky no tsy mary antrano ao fa hoe hoy misy fatiky io hoy misy fatiky io fanjainao ao, bravo tsy amaray, bravo tsy hariva, tsy manambara lia. Ka soa ty raha mifankatea, soa ty raha mifanatra, zay fotsiny. De hoan'izay hamaly ty commentaire ty moa alefasy commentaire ao de afaky tsy mitavatafa fa zay fotsiny. De hoan'izay marary mirary soa salama, hoan'izay salama mirary soa ho salama resaka mitarany. Fa aza mamangomango vehivavy, safy le vehivavy fasana amy ray aman-dreninao na tsy niteraka anao, zay fotsiny. Ampela iny fa tsy amianao goûter maray, fa tsy amianao drala midi, fa tsy amianao drala hariva. Iha mbo pe mampela iny, nefa ampela iny kabokabohinao azy. Izay fotsiny hoe arahanareo ny pageko ty Briel of Cash io, de ao nareo midira, de ao tsika mitafatafa azy aby. Tsy afaka anao live manao zany fa mba misy vidéo kely toy de misaotra besaka tompoko, de mirary soa ho haitsika iaby nihety ty vidéo ty. De mety après midi misy vidéo, de misy fizara crédit après midi de ohatran'izay. Fa aza mamango ampela, aza mamango ampela. Fa lafa tsy tianao hoe ndao like io, okay, ndao like izy I don't know beautiful. Afaky tsy tianao, afaky mivola hoe tsy tiako iha. I don't know beautiful. Afaky tsy tiako iha. Fa tsy hoe sanandro I love you so much, I love you everybody, every day, bonjour, tu me manques beaucoup, love you. Tsy avy ampo zay fotsiny fa bon, saotra betsaka tompoko mankasitraky Briel of Cash from balconao. Thank you guys everybody, okay, see you.